India mi the channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Long ya ki non Christian jo ka parti ke jongi kamtam ma ka konstitusi ke jongi hapo so yang konstitusi pa wat ki perlok ki ba ya janre banga ki ba long ki non Christian worship him jonga ba jo ka parti kongres haki por dado pa ngadang pinsno Penyesto elade sekseng kongres haus dan dai pula. Rolong kita pembaat tentang elai pusna. Ban belum ya ka jingso jompi lokasian bagi ban do mersir. Ban sir jumut hak badai ban jumut. Te kita don katu kadde ki reurung ba no persian ke parti ki bai jande bat ki ba long ki ba ya tres tom na ta ban planye ke parti ki bai kan dulu ba parti ko resmi ti ba kam ilang syo lahap ni perkat mai ti mat kalawi jonga ladangi kalawi ka je parti mi kam idom je ban syo but ni kun kinom kersian dalam poe kejenge de la kubrum no ma he hapan perkhat mai la ngidei ban mi no na parti ka ba judot ke kongres ban le parti semai no te ka la ui ki ba apswa ka da de ye tangi ka tu ka ne ke ya raya ta nama ki nong cer Christian di parti kilom di babur berapa konsorsi te ngenya kersiu tiano ya ki unit ki jongi baro don apa parti ba ngenya sedang mendetrino ikam pada kaju ko poro banyak kedua lang paro ki unit ni dan live properly ki unit like no ka bat b kalau ko sampo keli yuki unit tap andre live properly bro dan important tansu ya ini dari bayi benta kita lihat te menit haka statement na katuka statement katuka ka press ka bagi ay na poso yung menin kasko aman clarify bagi tu kiba ay jing kren menin kimde ki kongres utu ba ai ba w lendo de ba wilson lendo ngafum shat illa ya como ai pi ka parti na lewa den rei na kan yang juga aru ya ka parti ngala lewa hai ngala tresitom haka kapasti juga nalor kikam ki ba dei menteri ka dei ba government nang ta parti ngala trei ban andi ti jingaram ban aje ram nang ta ki area unit ki badan ki dan nyong tu ki area unit te ki jingapat la bunsil kalai kam se mo orlo auslam arajar kan kena siapa nong election ladon ke jingam dulang jom ki presiden sekretari dan kita jom ke area unit juga area unit totally rengkat pak so kan dia joni ya for siapa long election sitom ban poisa jom kemud mahet mentang itu ba pilarisan tagasni na kam progress bila satu ba pindah baca UDP
hilaban spekulir kita dan Ini kesan lah pila sa hadin kan tu kan report kita ihi ke Mungkin tahu banyak bah mahal orang masih dipi. Adalah ambil progres. Kumba kini kesan kila. Berpau mah. em kino kesan kila penpau ta kaya orang ba ka reality kan sa pau hadin kan tu kan mesti plain kiri kata yang dalam day bapau ta tengah hot if you say kata kasih ba lista Nomor ba menek yung ba pikwa no yung nong elaw. Tinggi situ dari tangan dipi.